Marko, daj zube da vidimo. Gle nove zube Markića. Čovječe, a daj reci ti našem Goranu. Kaj? Pa kaj mu imaš za reći, čovječe, da ga pozdraviš? Goran, onaj kaj ste bili se s njim na kavi, znaš njega, onaj drugi poštar. Aha. Onaj drugi poštar s kojim si isto ovak video napravio, s kojim si bio na kavi, jel se sjećaš? Da, daj mi reći, nek idemo na kavu. Da mu velim da idemo na kavu, da. Moramo svi zajedno na kavu, Marko nas zove. Čuješ kako se zove Markić? Markić? Daj mi reci, otkud ti penac za zube nove? Dobio od fata. Koga? Od fata. Od patera? Ja. Pater, ja? Jeli, znaš kad je fato Karol ko bilo? I kaj je onda bilo? Cucka je napravo. Cucka je napravo. Aj. Daj šakicu. Markić, vidimo se.